Emakhosini Camagu Lesedi Lekhanya umhlambululi sibheka imvelo sibheka nezingane zakhona ezizwisa ubuhlungu manje ave kubhlungu abantwana besikolo bayahamba emhlabeni ngendlela ezingaqondakala ama accident nako konke abanye bawela amapole abanye badle ama poison khona lapho kodwa indaba yikho lapho kuyenzeka mawuzohlola kimi unayi information already yokuthi impilo yami iyabheda imali angiyiboni ngitshontshelwe ngibanjwe inkonzi you've got information yakuphi la emhlabeni then when you come to me angeke ifane information engizokupha yona naleyo ongipha yona mina ngithi mangiyibheka ngizothola ukuthi ayi indaba ilapha emsamo ingakho kuzingenela amabhadi imimoya emibi izingenela because of already kunani kunesilwane emsamo already kuguqulwe ini umsamo so ngibuyele kundaba yengane ke kuthi kungani ingane kenzakala kanje ngize ngakhuluma nomkhulu umkhulu mase ngichaza ngithi yazi bengithi ngikhuluma ngokufa kweingane kodwa wavele waphakamisa isporofito lesiporofito masikhuluma sithi asiyogada emageyidini abantwana ke kwafika la inyanga zazingena zizolanda inhlabathi la abantwana baganda khona emageyidini ukuthi abantwana bathwase inyanga lezi ezithwasisayo bezikwazi ukuyolanda isithwalo ukuthi indumba zabo zigcwale abantwana abathwasayo kwakumkhuba loyo namanje kenziwa lo umkhuba loyo kulabo abathwele what do bafika bathathe inhlabathi bathenge ama souls abantwana badobha imali lapha esikolweni kanti kuthengwa impilo yalo mntana ngaloko ngifuna ukuthi nibe concern ningathi ngoba isesekude kuwe any child in danger isikhathini samanje bazali fundani ukukhulekisa abantwana besikolo hambani esikolweni emageyidini nophikisana nalo moya wesithwalo phakamile angazi ukuthi nangizwa na kunomoya wesithwalo esithi isikolo sesiphumile bahamba bolanda bame lapha egeyidini ba speak English bakhulume ukufa weingane then umntana uyahamba right usengena icall umntana akasekho kodwa indaba ikuphi ibased kuleso sikolo abazobe bafike kuso abazobe basuke bayenzani bafuna leso sithwalo abasabulali 99 lento yokuviya abantwana babatshontshe bayenzeni bawubabulala say outdated we know exactly ukuthi impilo kamoya kwenye level leyo ukuthi manje sekuyi between angels and demons manje and manje the way singakhona as South Africans siyayiluza ubuthakathi bala South Africa bufana nala bangaphandle manje sisenjeni strong please ngicela ukuthi ama prayer warriors ayogijima emageyidini bawophikisana nalo moya please don't forget to like and subscribe.